Tuğanlar, assalamu alaikum. Hurmatlı bizning kanalning kattaluvchilari. Qo'ylar tartib bitdik. Qancha ekan? Qo'chqoringiz qancha? 80 dolar. 80? Qanday liniya? Linani Bilmaysiz. Qancha oylik bu? 2 ay dedi. 2 ay dedi. 80. Biroq quloq moshni ekan, marg'o. Mana quloqni bishirib cheysingmi emas? Bu liniyasi shundayda. Cho'ng bo'ladi buyursa. Buni satasizmi? Satmayman. Aldingizmi? 80 surata bor. Biroq 80 surata olib ketotasiz. Telefon qaltirasizmi? 500. 0500 50. 50 81. 81 mana. 80'den kemi yok. 80'den kemi yo'q. Tuğanlar gördünüzlermi? Mana. Çoğu bayla oldu. Qo'ylar tartib kirgizdik. Kirib ko'rsangizlar bo'ladi. Bugun 9 avgust 2025-yil. Kanalni qo'llab tir slayklardan bosib ko'rib turibsizlar. So'quluq, Chuyog'li So'quluq mal bozori. Unda yosh muzolardan boshlab cho'ngroqqa cheyin tartib ko'rgazib beramiz. Sezon boshlandi Tuğanlar mana. Bunga ishenbe. Ertengdagi jekshanba kuni da bo'ladi. Mana. Qarangizlarchi. Qanchadan bahsi? Erkek mi? Erkek, buchoq. 50 deydi mana. Seniki qancha bola? 45. Urg'achi erkek mi? Buchoq. 45 deydi. Cho'ngroqlarni ko'raylik, cho'ngroqlarni. Mo'ga qancha ekan? Miqti ekan bu. Bas. 65. Arqachi? 4. Shoshpay aylantirib ko'rsataylik Tuğanlar. 4 bor ekan 65 dan. Mana. Parodalar yaxshi ekan buni. Eko Şvitsmi? Bular Angus, bunlar qarang Angus. Bunaki qizil. Ne var burada? Don xabar degan. Bizda. Nomer qaltirazingmi? Aytchi bir yigitlarga, ala turganlarga. 0700 97 84 74. Bazar qanchadan berdi? Soda bo'ldimi? 60'dan berdim. 60'dan 120 ga berbedingmi? Ha, 4'ün 60'dan berdi. Sen qanchadan so'ratasan? 63'dan berdim. 63'ten? 63'ten berip salam deydi Tuğanlar. Çalıp görüңүздөр. Maqul, iyilik. Andan keyin bularga o'taylik. Oy, qanchadan balam? 65'ten. Bular janagıdan kişnerekler. Bu erkek Erkek bunaki 65'ten deydi. Art ayaqlarını qarasаңыздар mı? Çat ayaqlar. Yaxşı ekan. Vaqtda göreliç. Qanday? Qanchadan? 45 urg'achi bu. Ya erkek ekan 45 deydi. Bular qanchadan? 35'ten urg'achilar. Yaxshi. Bu cho'ngdori qanchadan ekan? Seniki emasmi? 65? Ha, aqsaqal. 65 de erkekler ekan. Qancha oyliklar ham o'shul bayga? 5-6 ay var. Yaxshi ekan biroq mana cho'ng, ha? Ko'ringizlar Tuğanlar, do'stlar. Mana. Ha, bular-chi bular? 60'dan. 60'dan. Bular da erkek. Bular da erkek. Parodalar ekanda Tuğanlar. Bular qancha ay bo'lib qolgan? 4 ay 5 ay. 4 ay 5 ay. Nomer qaltirib qo'yasizmi? Online balkim alam degenler bo'lsa, qaltirbay. Ya, Bu sam kaltırmayla. bundayla satasizmi? Sodаңызды bersin. Kaltırdım öyle seyretken yarım saattan keyin. Çalıp başladı? Ha, bu satılıp ketdi, keyin çaldı. Yok, uzun akıllılar. Verdim o. Ha, zvant etilgendirge. Oo, maşallah buna. Bizden kaptalışlar küçtü de bayga. Çınında-chi. Küçtü, he. Maşallah, gösteri ver. Moskvadan uzun Ha, Moskvadan akçanı tırs kotarıp siz salı üyesiz de. Oşun için biz sal nomerlerini alıp beremiz de. Meyliniz, sodağınız versin. Biz ortada köprü olabız ki Tuğanlar sizler içinçi. Video like'tan basıp durunuzlar. Bizden katalogçular negizi küçtü içinde. Assalamu alaikum. Urg'achilarning qanchadan? İşler yaxshi. Buna çoğundan başlayalım. Bağlarını aytıyorum. Sizde tartılmayın. Tartmayın. 47'den urg'ach ekan. Bunda 47. Bunda 47. Tushib beradi. Cho'ng ekan. Qancha oylik emas ular? 7 ay 8 ay. Eki boshmi? Eki ekan. Ha, nomer qaltirasizmi? Je bundayla satasizmi? Satib. Sodаңызды bersin. Yaxshi. Aka qandaysiz? Qanchadan bu cho'ngroqlar? Ha? 65 dan urg'achilar bu. Tog'dan tushdi aka. İşte bu yoqdalar yurgan ekan. Mana etdi ekan bunda, ha? Uyda yurgan deydi. Aka soda qanday bugun? Bunday suzroq ko'rinadi, ha? O'rta u. El azroq. Hem ertang buyursa bo'lsa kerak. Nomer qaltirib qo'ysangiz bo'ladi. Balkim alam deganlar bo'lsa, bas tura kelsa 05 51 15 08 22. Men ortiqdan da ko'rgazib berayin sizlarga mana. Mana do'stlar, ortchag'idan da bunday shoshpay aylantirib Bu qancha oylik ham o'shanda? Yosh 10 oyliklar urg'achi mal qilganga,
Мал кылганга алсаңыздар болот экен. Кайсы райондо болосуз ошондо? Төрткүл. Төрткүлдө экен. Макул, рахмат. Андан кичине Доңкабардан. Кичинерактары бар экен, аксакал. Мынакта мондай подсостор бар экен. Канчадан экен? Так, ээси көрүнбөйт, бирок жакшы мука тарпактар бар экен да. Бул жакта окшойт. Сиздикиби? Ээси жокпу? Ээси ким экен буяктыкы? Сендер канчадан баалар? Я. 85тен бүт эркек, э? Кем мындай бекер реклама келип, маалымат берип, номерин калтырып кой. Канча баш бар бул жерде? Каяктан келген? 20 баш бар. 20 баш бар, Каяктан келген? Казакстан эмеспи? Чоңутканбыздар. Чогулткансыздар, Баалары канчадан канчага чейин? 75тен 95ке чейин. 75тен 95ке чейин бар экен. Бүт эркек. Бүт эркек мынакей. Аткорумга байлайм деген бир туугандар болсо кайрылып көрүңүздөр. Номерин калтырып коесуң? 0552 0552 25 25 60 30, Şu номерге кайрылып көрсөңүздөр болот туугандар. Достор, буякта да көрөлүчү буякта да бар экен. Кимдики бул? Билбедиңиз. Ээси жок, анда дыйкандардыкын тап. Канча бул сиздики? Ургач. 50 да отыр. 50 деп сурап атасыз. Канча айлык, жаш? 6 ай, 50 дейт. Канча берди базар? Базар берген жок. Берген жокпу? Сурап чык, берген жок. Берген жага? Канчага чейин сурады эми ушуну? Жок, мындай эле сурап. Мындай эле сурап, канча деп эле? Канча деп эле сурап. Канча деп эле сурап атат экен эми. Жакшы, 50 деп сурап атсың, Ургач экен. Көрүңүздөр, мына айландырып көрсөтүп берели туугандар. Номер калтырабызбы? Айтчы. 0703 0703 33 84 84 54. 54. Өзүңүздүкүбү? Же алдыңызбы? Өзүмдүк. Өзүңүздүкү дыйкан. Үйдөн алып келиптир мына. Эгер жакса чалып көрүңүздөр. 50. Түшүрүп бересиң, Түшүрүп бересиң таксыр? Түшүрөсүз, базар болот, соодасы бол. Соодасы бар, Содасы бар. Болду анда. Соодаңызды берсин. Кеттик. Жакшы, алхамдулилла. Не, базар кандай болуп атат, баалар кандай? Слабый, Эмне алып келдиңиз, эмне алып атасыз дегендей. Алып келгенсиз, Саттыңызбы? Машалла, жакшы болуптур. Буйрусун анда. Эртең менен эле тыз сатып турсуздар. Эл аса? Жакшы, байке. Эми базар эми. Эртең көбүрөөк болсо керек. Эртең жекшемби эмеспи? Макул, эми берекесин берсин. Сатканга да, алганга да, байке. Базар жакшы эле бирок, мындай. Макул. Кайсы айылга бир салам айтып коюңуз досторго. Туган урукка дегендей. Кыргызстандын бардына салам, Кыргызстандан, Алыста жүргөн мекендештерге өзгөчө. Болду, рахмат. Алла разы болсун. Кеттик достор. Ассаламу алейкум. Не бар? Эл кызматындасың. Алла разы болсун. Суу ичпейм, Алла разы болсун. Не бар, айтыңызчы. Жок, менде эч Алдыңызбы? Жок. Бүгүн бир аз андай. Айланып, көргөн келдиң. Жөн эле көргөнү келди. Машалла. Ийгиликтер болсун байке, Рахмат, Алла разы болсун. Мына бир тууганыбыз учурашканда эле бир зеленыйдан берди, суу ичип кой деп. Жакшы, мынакей. Көрөлүчү, могу тизип коюп туруп буяка. Охо, достор. Кана. Кимдики экен булар? Буякта соода болуп атыптыр да. Кимдики экен булар? Бааларын бир айтып коесуздарбы? Кандай? Бааларын бир айтып коюңуз, кетип калалы. Кана? 73төн. 73төн чоңдор кунажындар экен, Могуларчы майдарактар. Алар 55тен. 55тен мына. Дүңүн, Кайсыны соода кылып атасыз байке? Айтыңчы бир. Бирөөдүр. Канчага? 63ке. Сиз канча сурап атасыз? Мен 66 бериңиз. 66 бериңиз деп тур, 63ке сурап атат. Бирди тууган аткорумгабы, Мынакей, соода болуп атат. Колуңузду тартып коюң, мынакей. Соодаңыздарды берсин, Доңка бар. Жакшы, мынакей, тууганда соода болуп атат эми. Кээ бирлерде болбой атат дейт. Кээ бири жакшы. Буяка букалар тизип коюптур. Кандайсыз? Жалсаңыз жакшы болот, Жакшы, алхамдулилла. Өзүңүз эмне алганы келдиңизби? Жок, мен КамАЗ. Болду. Малбазарда жүрсөз башкача көрүнүп калат экенсиз да. КамАЗ болуп атат. Туугандар ушул жерден токтола кетели. Байкем келип калыптыр. Баткенге чейин. Кызыл кыя. Разаковга чейин машина бар, Чоң фура.
Bodo. Mers Ateko. Mers Ateko. 7,5 metr. Hazır. 7,5 metr, hazır. Nomeringizni qoldirыңыз, har bir boshliq qanchadan olib ketasiz? Qo'y juktaysiz. Qo'yig'i 1000 so'mga cheyin. Qo'y 1000 so'mgacha. Bunday buqalarchi? Bunda buqalar 5000. 5000. Uylarchi? Uylar o'shaga jarashadi. Jarasha, nomeringizni qoldirib qo'yamiz. 0220 0220 00 00 97 97 95. 95 degan baykem. WhatsApp'da aytib qo'ying. Aytib qo'yamiz. 507 0507 72 72 89 89 99. 99. Bayka atingiz kim bilan? Manas. Manas degan bayka mana kel. Chalaverasizlar. Assalomu alaykum bayka. Qandaysiz? Bul baykam dik turbay. Men sizni esni izlab yurganda. Bular buqalar ekan, qancha bosh bor bu yerda? 13 baş. 13 bosh. Bular yoshlari bir yoshdan o'tgan go. 1 yaş. 1 yosh, Bahalari qanday bo'ladi? Bunda yaqinroq qilib aytingchi. 83 'te. 83 dan. Mana bahalar biraz tushganda ya bayka. Daha tushib beraman. Daha tushib berasiz. Evet. Mana do'stlar ko'ringizlar. Atkorimga kirgizem degan bir tuğanlar bolsa, chalib baylanishib ko'ringizlar. Misol uchun Jet oblastdan chalib qolsa salib berasizmi? Salib. Suylashib. Aljag'im. Hazırkı furaga salıyor. Hozirgi furaga mana to'g'ri aytasiz. Hozirgi furaga salib beradi. Alam degan bir tuğanlar ko'ringizlar. Nomerni qoltiringiz anda bayka. 708 078 60 60 55 26. 55 26. Mana şu nomerlarga baylasangizlar, shunday buqalardan olasizlar. Ma'qul baykalar, rahmat. Mana ko'rdingizlar. Tuğanlar qo'ldan kelishincha sizlar uchun ko'rgazib berib o'tamiz. Mana mashinalar chiqib qoldi. Do'stlar, tizib qo'yib tur bu yerga dag'i. Kelib olsangizlar da bo'ladi soquluqqa. Ertangda kelsangizlar bo'ladi. Bo'ldi. Mana. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Urg'achi qancha ekan qunajin? 65. 65 mana. O'shundaylar 65 dan bo'ladi. Suralish, Qanchaga berib edingiz bozor? So'radimi? Marg'an. 62, 61, Biroq yaxshi ekan bunday mal qilgan. Bu tuğal uzun, Yaxshi ekan. Qanchaga olsa berib berasiz da, oy. 64 bo'lsa berasiz. Bir ile boshmi? Bir ile bosh ekan mana. Nomer qoltirasizmi, qoltirmaysizmi? Yo'q, ma'qul ekan. Nomer qoltirmaydi ekan. Mana shunday do'stlar. Emi tartsak tartaverasiz. Vaqt degan vaqt ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Ishlaringiz yaxshi? Bo'lyapti. Qana, nima olib keldingiz? Uchov. Qanchadan bag'lari? 70'ten suratım. 70'ten so'rayapsiz. Tushib berasiz. Erkeklar ekan, Erkekler, buçuklar. Mana mo'g'ulimiz Angus qo'y, Alar gitti. bular satilib ketdi-ku. Qanchadan ketdi shu? 90? 90dan ketibdir tug'anda. Buna 3 bosh bor ekan, 3 baş var. Mana 3 bosh qolibdir-da. Nomer qoltirib qo'yasizmi? Meyli. Aytыңыз. 0705 075, 10 91 77. 10 91 77. 3 bosh chalsangizlar bo'ladi. Ma'qul aka. Yaxshi, o'ta so'nim. Assalomu alaykum. Qanday? Qanchadan mollar? Bu 80 bu 65. Urg'achi u. Buqa u ariqroq ekan, 80 65 dedingmi? Bu 80 mi? Bu 80. Bu 80, bu 65 ekan, Yaxshi. Mana ortdan ko'rsataylik. Do'stlar, videoga like bosib kanalga qattiq ko'ringizlar, to'g'anda. Reklama uchun nomerlar 077 388 350. Bu xunajinlarni ko'raylik, cho'ng-cho'ng ekan. Xunajinlar qanchadan? 85 dan qaysi 5 bosh? Mana bular, cho'ng-cho'ng ekan, bu. Mal bo'lganga yaxshi ekan, 85 dan deydi. Mana 85 dan deydi bu yoqda. So'ralyapti. Telefon qoltirasizmi? Atang yo'qmi? Mayli, WhatsApp bormi? Mo' yaxshi ekan. Balkim alam deb qolgan bir tuğanlar bo'lsa, nomerini olib bergan harakat qilib o'tamiz-da tuğanlar. Aytasizmi? Telefonun qarab o'tadi, yigitning guli. Onday bo'lgan xunajinlar ekan emi. 1 yoshdan o'tib qolgan. Mana do'stlar, mal qilam desangizlar, baylayim desangizlar. 0702 10 52 62. Shu nomerlarga qayrilsangizlar bo'ladi. Qaysi rayonda bo'lasizlar? Soquluqning o'zida ekan do'stlar. Bo'ldi. Mana tuğanlar. Shu bilan videoni jintiqlaymiz. Qata kemchilik bo'lsa oldindan kechirim so'raymiz. O'y fikr kommentariy ochiq yozingizlar. Mo'larni da ko'rib qo'ychi. Mo'lar qanchadan ekan? Bag'lan, bir aytingchi aka. 68 dan cho'ng-cho'ng ekan, Buna baylaganga yaxshi ekan. Nomer qoltirasizmi? 1,5 yaş. 1,5 yoshliklar. Ketadi deydi. 68 nomer qoltirmayman, ketadi deydi. Buyursa. Mana shunday. Sog'liqlarga o'tamiz do'stlar. Biz bilan bo'lib, alistay turingizlar.